Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha. يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bapak nungguin kepada jamaah Masjid Al-Janan dimohon untuk tidak pulang terlebih dahulu dan berkumpul di Masjid Al-Janan sebentar untuk diadakan ibadah. Oh ya wes, bener-bener hati-hati, enggak lumayan lah.